You grow more than so Sabre living in Ghana is like living in Lions Den. Areho say nipa da sani timi hwe ni nuanim. Kunu for 500 Ghana cedis. Papa we na ote ehonom no wokum nipa mako tre. Na nipa mako tre no so no wokum bia akwa ye wudini. Abusia. He said America na Ghana what here it said ye woti jatabuom. Otimi de we bibia ope at any given time. And somebody who said your trouble colors they cast a 1 tias here. Me my journey ho am tias here 500 Ghana cedis. Papa we mo bi enka se e wo hia. Minim se bebre na beka se ye wo hia. 500 Ghana cedis and nei Ghana ha eto de en 500 Ghana cedis. Eya abro. Enem se ne talent ye nipakum. Man ye mi hunu wa hayi. Utim se ne talent ye nipakum. Mema wa hwe video no full video no. Ebra o kasa ye. Echirem kwan ye fa so a. Na da bia na me kasa ya na ye se mma wa abadaye. No kre. Because oba be carry e wa ne yem 9 months emuntasute ebi kure kwa akwo mu timi famu. But the same man and Casanso no. Esign the eba asasi so na ebi nso sape downfall. Oba besia. Babesia o oye choba. Ebe ya nko obi asori a woni di ni jaswate. Because asema papa ne kan say omiyeku na ne apepa na no nsuo, ne apepa na se nsuo. Ode ye den, ode kwaye aduane ama ye wrade yewu. Enso ben yesi yenware. Medi bidana. Chese asam na bomi pusa ageme nsem onsa wote niema bi se obusa se enti nipa na eye sa de wi. Nana mu akura ja wo mo yonko mu akire se ye kire wo mawe. The last time video bi am hu ye akura ne okra wo mu di agro. Akura ne okra wo mu di agro. To the stand say drumre bi kura na akura ne scare okra na okra ne dwane. How? Eba ne sen ye bedru ha, eba ne sen. Ede na asie. Ena me kan obetena fia kase bia eyi wo hia. Na nkwa na ahia o. Obi sori anopa, one cedi kro de to aduane adi no. Onya. Ene sen ka Ghana nipa nyina ono de nko obekum mu nyina. Na hukum nipa je 500 Ghana cedis. Wakum nipa 30,500. I think that's $120 was the same. And I'm a boy. And it's $1 and a crowd cost. In the $100 and a gram, just Minia. The drone dear said the American. I'm here in neighbor Johnny. In neighbor Johnny because maybe one person beer. Ya na make us say. Yes, on search by your da and tisa on time. Now, Tana baby answer we are tired. We are out in the day. Ghana had a be American, so we are Juma, Unu see castle shake. Now on from Wafi Kubra. Ya Nenke ye. Could you holidays be an Enkawaba? Also, so person what's now, and also ye nina ye. But will be any how chooses to be living a life. But the drone dear. Ye never to a more. Because onam ka kwan so a hwe Accra to Kumasi road. Accra Kumasi road. And only a death trap. I say baby anam bia yesum owuo fidie e wo Ghana ha. De da bia me ka se wo kɔ ne Nyankopɔn san de wo ba. No wada nyame ase. The last time he had told me. The last time he had told me Makwa adwuma amapo a mebe fie. Monday we any 1 month, 1 week. Pepe. Mapo adwuma mebe fie. Na midru Santase
Kumasi asem na making and the grace oh speed run bi ho na tutu te wo so to bo ase to me bo ase a me ko me baby American Ford here running from Accra to Kumasi bi nyehwa me kai me small kai Toyota Yaris me hu baby o free dia me te ya ne to pan can it train mase from aha na senye seat belt ana me bo a me metena ka mu a se me movie one step okra me bo seat belt because kwasi broni nye kwase a me di mra so pa kwasi broni onya kwase a so the seat belt besin sen ka enti senkenye seat belt ana me bo a ke be yimi afa windscreen anim amma koto form e hon so ye high road ama car for fry between afa me so osini ebusa na oso ofeli break by time I please for buy ya e be ye bibia wie ya ye ko na ne refi no so waka ajem so ofeli break ye gina we getting to bed 2 hours because obia ye me bi da e mo be ka ajem se me emfa nko police station ko dwa papa ye be kumi me se mate ye dia 73 police station na me ye say ni na me straight ase akwakusi se nne na mehunu papa ni bra ni biema eno ano no eno anwea ka mehu ni biem ti me ye say da bi we die please for mrament please for baba ya check bibia no no me ye so obia enko me ka ni die ye to ye because de na aye no wo ye no hwia na nye yi na ni referee so aka chem so feli break se ni break ase yo se den please for ne ka ase enko de mu yan so akotena ka no mu watu no wati aso na agina na me se oman ya yetimi so wan hwe yi a obi bekun no adidi kwa eno ni oman ya sa abre yetim yakwan nye ye bibia nye nipa nso kura na yewuo mu no yadwene nsan nye meme ka ho minyimi hu mfrim because atoda won hu ade bi a wo kasafa ho no na obi ti baabi na wodi watem ba se asem nso si asa nipa no ade na wo kasafa ho no e affect ye nyina e affect obi a dia ma me kasa we eye den na wutimi kum nipa je 500 Ghana cedis o de ye den ohia ba enko e de ne hawo hwe e wose minim so mampanyin hyeda me ade obi a e bra no nke ade nyina ye kwa nkafo na nke ye ncheke nwe because ko ofo bi wo ha omo nam ho ahya atade na nso bodam ni kura no bodam ni kura ti apochen no na bodamfo yi omo nenam kurom yi eto da unhya bodam ni bi wo pechi ha unhya ne time bia okura ba no oba mente so de aba obi ada na wo nipa da sani asebe mpreduasa wodidi nom nkwan da so ne yeso wo ye sen timi kum nipa je 500 Ghana cedis nipa miensa na mibusa mo se kwan ba kra na ofa so ya na okum wo mo e kwan ben e na ofa so okum sa nipa yi e de na oye odi aba na bo wo ma na so oye den ana na damfo no odi adura gu nsema mo anom menua da bia mekasa mu amu abrochire no se mo wo ma nananom wo faase no mo ha ya mo ne wo nkasa e se aduru mre bi a e wosa abontie didie mi kogya damfo we wo ha mi koyese no utwa so because ensema ekoso wo Ghana ha na toda wo hwa ne san gya abehwe wo ubusa wo se oman ba ne yatimi emra nya adwuma no oman ya yeto petrol mu obi timi hunu to na adiem na emom yete so de a wonte so yeto petrol mu a otimi kase yeto petrol mu nti no ekwan so na wokọ no yato keskam into watotum ba yete so de asade ne nsa ma na chi biem
If free some any free the minimum wage. Ye to petrol, a man penny for bako to petrol, pejanusro, no de co. Minimum wage, na de tianete. And untimeje 500 Ghana cedis, meji 200 Ghana cedis. And ne wa to petrol, mamma kwa kodru bedi ono. Mo kana me ton me mfa ne say ebia 5 cedis no, and nay ebia kwa kodru 20 cedis. How do you expect me to live? Tiene brain drain. Ukodru Canadian embassy a kohwe nipa dwane samwa kodru ha na areho ko embassy sa hodo ne kohwe ade ase ya nyankopon ahye da bi se eda se mi Djka ba beto Ghana ntimunwane he me so kodru embassy a na wo hwe nipa ye apply for visa adwane afro man we mu ono ore be ho ni bedroom rebi a bedroom rebi. Me nana na ka o se me de mi su brebre me nka so wu afa me ko. Mon ko so na munye saa. O yere nom ne moma no mu ni yie. Ne ye de yemre. Awusia fo asem na areho ade apapa na ye no. Trouble Carlos chire mbebre. Carlos ani eden pa ba me nua na su. Wa su. Because osisen ke baby abe wo de mfa se na 200 million po hukum ni pa di 200 million sesen. Now we dey 500 Ghana cedis. Nanse ana nkramufo yi sale. Ukobusa akokọ kese pa wo mu a. Ne bo kra ye 500 Ghana cedis ayepe. Akokọ bi kra bo den che 500 Ghana cedis. Campus odwen ya na nantwie. Nanso nipa da sane atimi ahwe ni nuanim ekuno. E de na gi akokọ price. De na gi a confirm price. Odwan price. Ye ton nipa se de ye ton odwan. Ye ton nipa se de ye ton aponche. Areho. Medumbesia. Papa we na ote ehonom no. Wokum nipa mako tre. Na nipa mako tre no so no. Wokum bia he en akwaye wudini. Just a minute me kwa nwene. Wokum nipa na baako bia waje 500 Ghana cedis. Because of 500 Ghana cedis intin wokum nipa mako miensa. Chale, mumienti ade konti ondo ede eya no wokum nipa no. I need this on record. Hey, T boy, there what can I see here? The person was not repeating. But I say, Obina, so could be why at the idea. What the other? And then sooner walk. No. What's it? And so by Cassa. It's when I be feeling riding. Abano. Then I think I'm and I say, would you better pack? Nanu suone na sinsu. until ope enso wo kuna wie no enso a wana no ene na se fa bibi na popam awsokum na fabre na moko hen why no sa de friend saying different evo mame ana bema mame o ye choba this year okay o ye choba awo agoma masa famanti di no akoma na mo ye fa no o the first one ba no was aka saying no o say sa pebi patron into so pebi mu a utwemu a no afreo say o say hia bioma salon uti o so say hia biom masako into say na o tua 5 500 Ghana cedis. 5 Ghana cedis. Let's say, o jam die no, enye maami bi na o say, o wadi enti e na mo. I know na ya msan kwasi asem na mente ase. Uti, anu so kan say jama yeku na me kan me say, obi kwa ka ye say obi mu ante ebi a me dey abani na oje ye. So don't judge again. And no caso more than hey, and the trouble Carlos Pan and to boy we wait mama amamera hosano.
wokum nipa mako miensa. Enipa miensa tre, all in the name of 500 cedis enti. Se wokum nipa na ma menese wode nipa no na nunsuo ene na sinsuo eye bibi. Enti se sana Ghana kwa akodu. 500 cedis so. I just say menye sure kra say e drew £100. Wokum nipa say miensa. Wow.